kano kazi tugakora twishimye kubera amafaranga yacu tuba dufite nako yacu nyine tuba twishimye n'ibyishimo dukura kuri Yesu. Nyine hari abantu basobanura bumva bagira ngo bari kuri kaci babanize mwariye. Lionsgate na Rock Entertainment ku bufatanye bimeze bite? Nuko dutangiye abose nabamenye mu mufungo, nuko dutangira ubwo tayari ndi gutegura ndaje nwike. Hey, Isaban Films Rock Entertainment ku bufatanye tudufire muzajya muna tureba kuri ITV. Hey, The Solution Entertainment Group Rock Entertainment ndatwika yatugiye kureba za filime. Iyi ni ya filime isohoka rimwe mu myaka nk'ijana. Umusobanuzi ni wa wundi uvuka rimwe mu myaka 500. Ntabwo uzigera ubona umusobanuzi nkanjye. Cyakora uzabona abanyigana abonensi pere ariko umeze nkanjye. Narakubwiye ngo akazi nagahinduriye isura. Biriya bintu mwajyaga mureba ugasanga abantu barareba filime bagira ngo baje kureba umupira uri kogezwa basakuza bavuza induru. Narabihinduye ibyo. Unukureba filime ijambo kurindi. Tutangiriye mu mujyi barakwereka hari kumanywa. Ni kumanywa yihangu. Steven C. Miller akaga filime nake. Barakwereka ni mu rukerera. Alan Eckhart n'uyu mugabo ubona aratwika. Uyu mugabo ni icyamamare ari hakunino. Katorore kureba bwakeye saa 11:40. Izi saha umwami sinakwibambura rwose. Line of duty cyangwa se n'umurongo w'akazi w'inshingano. Line of duty bimeze bite? Courtney Eaton nawe karimo cyane ndaza kumukwerekana umukobwa. Saa 12 z'igitondo ziragera. Jessica Lu saa 12 zigeze. Barakwereka umugabo mu gitondo kubyuka arabanza agashyiraho akantu, niko numva abana b'iminsi babyita. Manza gakora siporo. Siporo buriya ni ingenzi. Uzanarebe buri munsi muri wanyuma w'umuganda ngiye na leta tuboherereza ka message tubabwira ati ejo bundi hazaba gahunda yo gufunga imihanda mwirukange turebe ko mwagabanya mugakaraga iyo firiti. Umugabo yarabyutse mu gitondo. Filime bayise ngo n'umurongo w'inshingano, umurongo w'akazi. Bya bintu umuntu afite gukora buri munsi. Ubu nanjye ndi mu murongo w'akazi. Noneho kano kazi mba ndimo iyo nkageze municiramo n'amagini ndatwika. Umugabo azano cyuka mu gitondo asoma ibinyamakuru hariya baracyabisoma. Maze gukora ka siporo kiragurikira dushobora gushaka akantu ka cyayi areba ukuntu yirwanaho. Undi muntu wari we wese ubyutse mu gitondo uko biba bimeze. Sorry ntago ari mwese mumbabarire kubakomeretsa. Ntago ari buri muntu ubyutse mu gitondo ngo tutonde uyu mugabo ari kubona hano ngo niko mutubona. Hari n'abarya saa 9 gonge nike. Umugabo yarabyutse aritunganya ibyo yitunganya. Buri muntu wese mu gitondo abyuka afite icyo agomba kujya gukora. N'abandi bimbura mukora byiburi babyutse bashaka kandi bajya gukurira abandi izindi mbura mukoro bakatuvuga bakavuga ubusa. Barakwereka umugabo amaze kubyuka n'umupolisi. Uyu mugabo arategura n'umupolisi. Arabanza afata magazine hano arategura. Buri ibintu byose urategura ugatwika nyuma yaho. Buri ibintu byose ngiye gukora ndategura. Umugabo amaze gufata ibyo afata amaze gupakira kwibutsa ukeneye kwamamaza wa magara Rocky ku cyicaro gikuru cy'agasobanuye bakita Rock Entertainment mu Rwanda. Nta yindi nimero wamagara usibye Rocky ishaka kwamamaza kudusobanuye twose. Igo agiye kwambara impeta umugabo yayisize hano. Bimeze biti? Steven C. Miller ari we nyiri iyi filime niwe wayidirectinze. It's the greatest of all time, baby. Umva Michael Jordan yari umuhatari. Mwakinaga basket Championships. Umva yatsindiye shampiyona 6 za NBA. Umugabo n'umupolisi yaje kwicara ku muhanda anarindira umutekano. Kumwe n'umupolisi ari ku muhanda aho ngari mu nshingano ze bari mu murongo w'inshingano. Hano harakana bari kuganira. He's the greatest. Why? Uzi impamvu Michael Jordan ari umuhatari? Ntabwo yajyaga ava ku bintu. Hold on. Buretse. Mwana na mu kamera. Time. Everything on the line. Umva abo nta kindi gihe dufite kirenze ibintu byose biri ku murongo. Kumwana n'umwana hano baraganira. Mugabo gutera biranga yashaka kwemeza umwana ko nameze nka Michael Jordan biranga. National 8-time NBA all. Arangije yita mushyira kuki kuri Twitter ashyiraho ngo ubumenyi bw'abazungu. Mwana tugomba konga za Giants. Ntabwo twagarara. Kumbe tuvera tugarukano. Atwanyita Ava Brooks.
nkorera ya YouTube channel yanyu bazanira amakuru ya nyayo ntago ari ya makuru abantu bagenda bakeditinga bakabeshya yayandi nyine ujibona ku mbuga uyu mukobwa nawe aratwika ni ba bakobwa bashaka Goddess, badass, media for the people. urabizi hano twebwe turi media for the people mbega ni itangazamakuru ikora abaturage babazanira inkuru za nyazo nta bya bintu ngo abantu bagenda bakabeshya bakabazanira inkuru zidafatika ngo njyewe ngo naryamanye n'abahungu runa bira ni ibiki banyarwanda none ure munyamakuru buri kwibaza mbona nyine adatwika nagategura Not all of us can be non-conformists like bari hakuno bari kugana n'abakobwa bafite urubuga rw'oranyambaga rwabo warwita YouTube channel niyo mbona mwese musigaye muzi cyane banyuza amakuru yabo bifata mbega bagashaka amakuru bagashaka utuviews bakareba ko babona umufungo cyemba numva natabara isi asiweho wenda ufite abaforo bagukurikira basaga miliyoni sindi nkawe umva iyo ufashe risk ibyo byose mu gihe nawe ubona abagukurikirana okay bwira abantu badukurikiye live icyo ushaka kubabwira bari live ibintu byose bari kuvuga bari live abakurikiye babwira ikintu utekereza Bring the uncensored truth to the people. Banumva nazanira ukuri abaturage kutagize kudafite kubogamiye. Media gloss over or completely ignore. Nabwira abaturage kwa kuri basanzwe birengagiza n'abanyamakuru bandi birengagiza kandi ugomba abaturage. They should stand up and buri muntu wese ngamuha imbaraga zo guhaguruka agahindura isi. That's deep, sis. Mushiki wanjye ibyo bintu uvuze birakomeye cyane. Individual responsibility. Mbanumva buri muntu ku giti cye akagize inshingano agahagarara akarwanira ikirukuri. Ariko ibyo byose n'ubundi ntacyo bimaze. Uyu mukobwa ushaka hano, uyu mukobwa ni umunyamakuru afite mugenzi we bakorana. Bullshit loves watch me and Ava for the real. Uyu munsi ngiye na Eva muze kutura amakuru ya nyayo tubaha. Bafite ka YouTube channel kabo ngiye niko ndibuze kubyita. Icyo nzi cyo n'urubuga nkoranyambaga bashyiraho amakuru yabo baba bakurikiwe n'abantu benshi ngenda byita YouTube kuko niyo muzi kugira ngo biborohere. Nubwo batayivuze. I know that you're enough. Ati uba ugomba kwigira icyizere ukamenya ko uhagije. Amen. Nta muntu ukubeshya cyangwa gukontorore. Yeah. Oh, that was so good. Damn. Bari hakunino katorori. So how come you're not like some SWAT guys? None se kuki utagiye muri SWAT? We're cops with long hair. Cyangwa abapolisi baba bafite ibyanwa baba maneko. Shoot anyone? Have you? Wari warasa umuntu wese. Smarter than that? Mano abizi mfite ubwenge burinzi ko narasa umuntu. Ndabizi D. Kana kitwa D. Ngo ni Damascene bahennye. Shot anyone? Wari warasa umuntu ariko polisi we. Nakana kagashutike. Wari warasaho umuntu. Cyakubwira sha twarabamaze. Not today. Uyu munsi nago ndi bumurase. Ibyo nago ari byamubashije. Ati wari warasaho umuntu ati pano uyu munsi. Haracyari kare. Umugabo ari mu kazi ke. Tuvuye hariya tugarukana. Umva turi muri kanari mu gice cya karindwi dukomeze hakuno ngo bari kuri misiyo abashinzwe umutekano ku rundi ruhande bapanuye bari kuri misiyo hakuno abashinzwe umutekano hari aho bategeye nimba bateze bandi katurebe gukominikana abashinzwe umutekano bandi tuvuye kuri uwo mupolisi ku nshingano ze ari mu murongo w'akazi ari nako bise izina rya filimi ubu nanjye nyumva ndi mu murongo w'akazi uba yanyunyekenyereyo noneho ndategura shawo ku buryo amafaranga yanyu mba ngomba kuyaryaho barakwerekana hari umugabo hari musaza icyamamare cyagukiniye nyinshi ari hakurino so nk'ufite mu bwone n'umupolisi basore mwese mwishyire hamwe mbega bahegwe bahaguruke bakora akazi musaza vayo bose bashyire hamwe bakora umuti musaza arabanza areba hasi bimeze biti kure y'icyombo here's a fandi King 39 muri murongo turiteguye turashinzwe umutekano bandi bari hasi kumba bambaye twitumano ni benshi bashinzwe umutekano tubaje nk'abacuruza za hot dogs bari hakurino ya migati bagenda bagashyiramo bya sosi bakabyita bya hot dogs bari hano mwitegure ko umuntu washimusa umuntu wacu ashobora kuba ari wese ntiyagire ugira icyo akora mpaka tumaze kumenya ninde bivuze ngo umuntu uri hano ni umuntu uje gutwara amafaranga kumwe umuntu ashimuta umuntu akavuga ati nimutama amafaranga uwo muntu ndamwica sasa iyo bazanye amafaranga bazana na polisi kugira ngo ugifata ayo mafaranga polisi gufata hari umugabo wambaye black hoodie cyangwa se bino bipira bya jumper by'umukara n'ibirinete turi nguyu confirming visual on impossible. Uyu mugabo birashoboka ko yaba ari we turabashinzwe umutekano bicaye hari abonye ngo yambaye cya black hoodie bikuze Then take him. mumureke abanza agero twashyize amafaranga muhitemo umufata bamureke uyu mugabo bamuketse umugabo
umugabo areba abantu bari gucuruza hano arababara ndagira ukurikire filimi nawe ni umuhanga nimba arabashimusa abantu umugabo arabanza arategura nawe aba yateguye Move, I repeat, suspect is on uwo dukeka suspect is on the move uwo dukeka ari kugenda over wimukanga mwihorere turi suspect ntukekwaho ntacyo abaramu The money. genda ufate amafaranga bari kugira ngo uyu mugabo afate amafaranga ahantu bayamushyiriye kugira ngo areke uwo muntu yashimuse polisi mufate ushobora kuba yashimuse umuntu umugabo dore nguyu yambaye igipira buriya umunyabyaha uramubona ariko ukamwibwira n'uburyo abagenda uyu arahindukira wimureba mwicanyi aramubona washimuse aramubona abonye umuntu umureba arirukanse baramurebye Take him down. mumushyire hasi take him down shyire hasi abari bari gukubura imihanda bose vayo mubwiye Damn it! I repeat. umwofisi yagiye hasi nasubiramo umwofisi yagiye hasi bimeze biti hey Pursuit of suspect southbound on Canal. umva mwese mupanure dispatch mupanure umwicanyi cyangwa se uwo dukeka ashyize umwofisi hasi katurori kajugujugu ziri mu kirere Suspect is wearing a black hoodie and khaki pants. He is ati umwicanyi yambaye black hoodie na khaki pants mbega yambaye kiriya gipira cy'ikijamba cy'umukara ndetse n'igipantaro cya kaki 69 in pursuit of suspect. sasi y'abapolisi bari kuvugira ku byombo n'uyu mupolisi wibereye ku muhanda uri kumwe n'umwana arabyumva Officer down, officer close, down. but what do I know? uyu arabyumva karitsiye arimo niyo umugezi wa nabi ari kwirukanka acamo umwana atangira kumukamera uyu muhanda niwo bavuze ngo umwicanyi ari kuza aganamo Officer down, I repeat, officer down. umwofisi yari hasi officer down wibikara umwofisi babazi cars are parked. uwo mugabo tumubonye aca kuri make ata park ntihanyuze cyana kiri kumukamera Filming you. Stop. gukamera ibikiniweho Suspect now on Tipton, parallel to Rosedale. ati nanone uwo dukeka amanutse kuri Tufton katurori mugabo avayo Nash! mani wirukanka Steve Nash Right! katurori mugabo avayo polisi wari uri muri karitsiye yumvisha ko umugizi wa nabi ashobora kuba ari muri ibi bice nawe avayo izi ni karitsiye ze buriya nakubwiye ngo buri muntu abyuka afite umurongo w'akazi ngenderwaho w'icyakora kibasha kuba cyatuma abaho uyu mugabo niyo mpamvu bakubwira ati agafilime bakise ngo line of duty cyangwa se ni umurongo w'akazi umurongo w'inshingano abyuka mu gitondo ategura avuga ati umugizi wa nabi mufashe mufashe uzarebe uriya mupolisi uhagaze hariya ku muhanda aba ashaka umugizi wa nabi agufashe wakoze ibyaha mwicanyi polisi yaje bimeze bite dore nguyu hariya byonyine usobanura impamvu wirukanse yabaze n'umupolisi tayari ubwo icyaha kiramuhama bimeze bite uyu mugabo yashimuse nde baravuze ngo ni kidnapper umva ndi kumanuka muri Rosedale avuga imibare y'umuhanda 44. Right here. He took down an officer. We need to get. umva yashyize umwofisiye hasi igomba kumukurikira uko byamera kose bimeze bite uyu polisi ari kugenda n'amaguru izi karitsiye arazizi On 7th Street. umva aho umwicanyi cyangwa se njye ndi kumwita umwicanyi ariko bari kumwita ukekwa suspect anyuze ku muhanda wa karindwi ndabivuga uko nshaka mugabo arakurikira izi karitsiye arazumva nizo karitsiye ze hey buriya hari igihe umuntu muri karitsiye aba ageramo akica n'amagini katorore dore umugizi wa nabi polisi imihanda yose nimba umugabo yashimuse ndasinzi yaraje gufata amafaranga bimeze bite barakurikira turi mu mujyi hagati dore abapolisi y'amafaranga ni iryaho urye uyu mujura nawe cyangwa se urushimusi nawe ari mu murongo w'akazi twese tuba turi mu murongo w'akazi nawe akeneye kubaho polisi akeneye kubaho bose bari mu murongo w'akazi katurori bakurikiye wa mupolisi muri iyi karitsiye twamubonye yakurikiye arategura akibyuka twabonye uyu mugabo arategura yamara gutegura agatwika Suspect is southbound from 11. katurore bari kugenda ku byombo bavuga inzira umugabo ari kunyura kajugujugu iri mu kirere bari kubonana ari guca katurore umugizi wa nabi yakurikiwe 5-5 bimeze biti dore umwicanyi dore umurara bisaba igiha bisaba igiha niyo mbabwira ngo mujye mubyuke mukora ka siporo polisi yakurikiye yambara mugeri ku isura nacyo kiri mu murongo w'akazi ni igisambo gapfuye I think this is best, but you have P44 and flip proceed north on uyu ahita abwira abagenzi b'umuhanda n'inzira umugabo anyuze sasa ba banyamakuru bafite ka YouTube icaro kabo babuze amakuru bumva polisi hano hafi uri
uri kumva ubuduwa bwa polisi we buriya nta kintu kibaye tujye gushaka amakuru bakuraho ibyombo uyu niwe ujya kuri tere mugenzi we asigara muri studio uyakureho icyombo cy'abapolisi byumva ahantu igisambo kiri guca uyu arakurikira. Luck is what happens when preparation meets opportunity. Wabonye uko bigenda iyo umuntu yiteguye bigakubitana n'amahirwe uza kunezeza mwana mani kajya gushaka amakuru atariho ivumbi bimeze bite ndagukunda Katurori umukobwa avayo urabona bano bantu uzarebe basabye babyuka birukanka sibyo ba bakteri ni bakti ntago nari mbizi bose babyuka bari gutigita inkuru nk'izi z'ubwenge sibyo bashaka bwa views bwa hato na hato sasa uriya mukobwa nawe acyumvaga igisambo ari kukirukankana arakurikira igisambo cyinjira mu rusengero igisambo cyinjira muri St. Anthony Katurore cyinjira kurino igisambo umunyamakuru nawe arabyumvisha aravuga ati abantu harimo views umunyamakuru w'umukobwa arakurikira bimeze biti uyaparika aciye hakurino padiri aciye hariya binavayo bari mu murongo w'akazi buriya akazi ugomba kukitangira nimba mutayibona neza ndabitangira ngo murya isi aje kuvumbura ko nimba munyumva ati turi mu gikorodoro kiri inyuma y'urusengero arahabarangira igisambo kivayo kiza ku modoka kibura imfunguzo yaje aramwambara umupolisi baragigira polisi ku gisambo cyashaka arakiniga kure y'icyuma buretse kure y'icyuma polisi ku gisambo nuko utangiye filime yacu gisambo ndashaka amafaranga cyashimuse amupfura imisatsi bose bari mu kazi buri umwe afite inshingano cecekara kivuna vuna igisambo wa mugabo twatangiranye filime turamenya amazina y'irinde baranigana asa aritse umuntu akiyibira mukora bavu mugeri kana hano ikigabo kiragafata aturore oya nagano uyavayo kana mutaye mu muhanda wabuze gato umugabo niwo murongo w'akazi akoreramo umurongo w'akazi niko filime bayise wacyana izo si filime zanjye nge ndategura cyazi mwibye Katurore yakurikiye igisambo n'umupolisi bagenzi no bapanuye imihanda yose bakibuze yagikurikiye kimushyizemo akantu nacyo kirategura kugera nasanga abantu ni benshi turi mu isoko hagati isoko hagati igisambo arakibura kumbe dore ngiki ni cya rushimusi uwo cyashimuse niwe tutaramenya uyu mugabo yashimuse nde abapolisi bapanuye imihanda yose bagifashe we tarengana mwana ntago ari we kumbe dore bandi ngiri baramufata bandi bapolisi baramufata boko hejuru hindukira amaboko aho tuyareba yavayo sambo bakora kiravuna igisambo nta gahunda gifite gufungwa ntago kiri muri gahunda kubita abapolisi kibuze cyane polisi avayo uwo ni Penny umugabo bamwise Penny kobwa polisi kazi buretse polisi umupolisi kazi ni ikintu ikindi cyaha harimo nk'utwaka nka dutanu box kuri umupolisi amenyo n'indi myaka 5 kirirukanka Katurori iki gisambo nta gahunda gifite cyateguye kiri gutwika kiri mu bapolisi bimeze bite dore kirirukanka ni mu isoko hagati ku manywa y'ihangu izuba riva cyateguye ariko na polisi yateguye ndagiye uzaba asansange mu gatsata ndagiye ibintu arakurikira arakurikira umurongo w'akazi bakise line of duty bimeze bite umugabo kugera hano nako iki gisambo kinyuze kigabo dore ngiki pfuka muzamura amaboko kumbi igisambo kirutse kigera ahantu isi irangirira kiraga ari ikiganiro wagatafari weshyira amaboko hejuru buhoro baragifashe ni rushimusi nimba yashimuse
Show me your hands! nyereka ibiganza byawe. Kura y'imbunda. Iji umugabo aravugishwa gake aho kuvuga izi iji yavugishijwe. Rutumira imbikora. Ask him. Genda umubaze nimbabaza. Ask him how it feels to lose everything. Genda umubaze uko bimera kubura buri kimwe. Nindabaza. Mbaze nde kubona abajije ahita murasa. Ikigabo mbere yuko akirasa kiramubwira ati genda ubaze uwo mugabo. Ask him uko bimera kubaho warahombye buri kimwe. Ese uyu aramubwiye ati ndabaza ndi ninde yaramubwiye ngo ajye kubaza. Ikigabo nuko byagenze. Ikigabo nuko akirashe. Yeah. Unago tukigora akazi karoroshye. Katurore. Zan. Huya. Aramwishe. Mukanyebwira umwana ati munsi ntago nshaka kurasa umuntu. Dore bibaye. Uyu mupolisi yitwa Penny. Aramurashe. Ntago byari inshingano z'uyu munsi. Sikey. Uyu mugabo yashimusa umuntu. We yashimuse nituzi ninde nituzi yamusize yamubitse he. None arapfuye. Umwishe dore nguyu. Hariya bahita avuga ati ntago wateguye. Ntago watwitse. This is Glenn Miller with Channel. Uyu ni Glenn Miller nako Channel 13. Farmers Market. Hano turi ku isoko ryose hejuru. Ni umunyamakuru. Reka tubwire umunyamakuru wacu Maya Prince uri muri iryo soko ryabereyemo ubwo bugize bwa nabi. Imihanda yose bayifunze. Abapolisi muri kano kanya yabereye cyaba ari kubaperereza. Turi kumva raporo nyinshi. Katurore kumbe ibyo byose uko ku makuru bari kubivuga hano undi mugabo hicaye. Nakubwiye ngo turaza gusobanukirwa kuva rero ko gafashemo. Hari undi mugabo wicaye hako rino. Ari kumva amakuru. Ati banyita Maya Prince Channel 13 y'amakuru. Abanyamakuru bamanutse. Urabona hariya mubona niwe yakubitiye umupolisi. Amaze kumukubita abaje gushaka views dore wa munyamakuru waje gushaka views na waraje. Yifitiye ka YouTube channel ke na mugenzi we yaraje gushaka inkuru. Abanyamakuru bandi bahagize kare mbega views ziryoshye bazimazemo. Send a team to canvas the purpose. Bidatinze wa munyamakuru bahise na kwa mupolisi bamuzanye hakurino. Penny Richard. Ukibijya mbere. Claudia bamushimusi. Claudia Shot the only lead that we had. none warashe umuntu wenyine wo kutugeza kuri Claudia bashimusi. You thought? No. Natekereje kifranga. Never think. Cyose cyane gutekereza. Cowboy. Uri bandi. Wa munyamakuru uje gushaka views ari hano. Ko mbona views bazimazemo. Azanze abanyamakuru nk'igihumbi. Hajya. Avaye no munyamakuru. Yaje kwishakira ka views azana. Afata gakuru amajwi akestara ku cyuma ku kimodoka. I vouch for you. Wasuzugwa itegeko ryanjye. Partners. I was the one covering. Urabizi na kera tukirabunganiza ni ngiye wakurindaga abo gufite amakosa menshi. Doesn't matter now. Ugiyehoza ari umwunganizi none arinda ku muhanda. N'umwana wanjye. Let me make this right. Reka ngufashe bino mbikosore nakoze. Uyu mugabo afande bashimusa umukobwa witwa Claudio. Mandatory 2 days downtown. Umukobwa arabyumva? We got nothing because of you, Frank. Did he say anything to you? Ese uramugo mbere yuko murasara ikintu yaba yakubwiye. Wumve uyu mupolisi niwe bashimutiye umwana burya. Yakubwiye ngo iki? Bamushimutiye umwana. Mbere yo kumwica yakubwiye ngo iki? Yavuze. Ask him how it feels to lose everything. Yambwiye ngo genda ubaze uwo mugabo uko bimera iyo wahombye buri kimwe. Niryo jambo yambwiye. Yashimusa umwana w'uyu musaza witwa Claudia. Barano icyo bumvishe. Kumbe ni telefone baza kuyikoreye. Kumbe yaramwandikiye ati wangurube we kano kantu kafungura ukarebe cyangwa uraza gushaka ukabona. Mbega ni link bamuhaye ifungura rebe. Ngo wangurube we. Yaza kureba iyo link bamwoherereje. Ije kuri telefone y'uriya mugabo bishe rushimusi. Urebe. Bamweretse ifoto. Ni akana bashimuse n'akana ke bakita Claudia. N'akana ke bashimuse. Dorano bagafungiye.
n'akana gato barangije hano bagafungiye batangira kumena ndashaka papa umwana batangira kumenaho amazi ndashaka papa bashyiraho iminota 34 bivuze ngo ubwo ni isaha n'iminota wino itaregera isaha ye ahitaregera isaha ye bivuze ngo umwana ahantu bamushyize amazi ari bumanuke iyo minota 33 nishira amazi aramaze kumwuzura bamuhaye iminota 63 y'umugabo ubwo ni agasaha kamwe umwana warabaza kuba amaze kurengerwa n'amazi fata iyi telefone nubwo ari bana ariko ukurikira umenyane iturutse umenye uyiyohemo sokana Tom we genda kigoryi warashe umuntu wenyine wari urancimutiye umwana niwe wari kungeza ahantu umwana wanjye ari wamurashe uyu mupolisi bamurakariye nta gutwika nta gutegura shyira n'imbunda yawe hano oya shyira imbunda yawe hano shyira imbunda yawe ku meza yishyire ku meza bimeze bite mugabo akurayo imbunda kurayo imbunda yeah maze kuhashyira imbunda katorori umugabo bamuhagaritse ku kazi imbunda bayishyize hariya abanyamakuru baje guhiga utuviyuzi dusigaye tunabacumuza do ara ewan uyu niwe warashe umugabo warashimusa umwana byibura atamurasa ngo amwice byibura bari kumufata mwana usubiye kuri sitasiyo se ofisiye wambwira ibyerekeranye n'umukobwa wa fande Penny. ndavuga na ofisiye Penny yashimusa umukobwa wa Vok Tom Vok Press line, do it now. And you, Officer Penny. Ofisiye Penny Smart shooting the only guy that knows where the girl. ese urumva wakoze igikorwa cy'ubwenge kurasa umugabo wari uzana umukobwa bashimusa ari urumva ufite ubwenge umva umunyamakuru ukuntu arakaza umunyamakuru ubwo arashaka views uhita kura y'imbunda imbere y'umunyamakuru atunga imbunda umunyamakuru ubwo umukobwa afite views ese wa mukobwa we bagutunze imbunda ufite isegonda rimwe ryo guhitamo icyo ukora cyangwa bakakurasa wakora iki iri gucora ifudu iyi myanzuro myinshi bigomba kubisaga miliyoni muri ayo masegonda wakora iki bagutunze imbunda bagiye kukurasa we wakora iki mbega ni ukubwira ati bari banunze imbunda urumva nari gukora iki mu isegonda rimwe ukinga y'umunyamakuru we ntabwo wamenya uko biba bimeze ntabwo wabimenya umukobwa ari kubikamera bamutunze imbunda buriya abantu nyine bahita babireba buriya umutwe w'inkuru nyine bahita bashyiraho umutwe w'inkuru utwika ati umupolisi yararashe umunyamakuru abura gato kumva ari kumwereka ati ntabwo wagaciriye urubanza umugabo koko utaragenda mu birenge cyangwa se utaragenda mu rukweto rwe mbega inzira aba yaranyuzemo ntabwo we wayumva keretse nawe warayinyuzemo mani kariya kantu uragafashe kari karenze umva mumbwire kuriya muntu warashwe uwo mugizi wa nabi warashwe cyangwa wamurashe mufite amakuru yabo Miss Carter dore umunyamakuru anafite televiziyo ariko televiziyo yaramuhombeye abanyamakuru be nibatwika nibashaka inkuru neza n'icyo ndi kureba ati ibi ni ibintu biri guca live uyu niwe mupolisi warashe umugizi wa nabi ati uyu munyamakuru uciriritse ufite ka YouTube channel ke yabashe kumenya ko bashimusa umukobwa wa fani urabizi uwo mukobwa rero ko ufite ka YouTube channel ashobora kuzagusimbura kuri televiziyo ndabona akora kurusha abanyamakuru buriya hari igihe usanga umuntu ukoresha buriya bu YouTube n'ibiki akora kurusha umunyamakuru ibyo hano bavuze ati uwo mukobwa yagutwara akazi dore umukobwa nguyu ati kurikira uriya mupolisi twabonye adasa nk'umeze neza umupolisi ugutunze imbunda nk'abantu bashaka views baravuze ati reka tumukurikire tumenye ibye umupolisi utinyuka agatunga umunyamakuru pistori imbere ya kamera buriya nta kibazo afite tumushakemo views baramukurikira dore umupolisi aho yibereye umukobwa aramukurikiye umunyamakuru sasa uyu mupolisi yakoze nta kindi bamukwiye ku kazi ndetse bari no kumunenga bamubwira bati umwana w'umukobwa bari bashimuse umuntu wenyine wari uzanu yamubitse wamushimuse wamwishe urumva turi umenye gutana umwana ari bashimuse sasa yagarutse hano yibuka cya kigabo ubwo bagwiranaga hariya hakurya ubwo basereraga avayo
Yeah, if it gets dangerous, I'll pull back. va mu nzira uyu aramubona. Ava Brooks has broken a Eva Brooks muri kano kanya agiye kudukorera inkuru yambaye cyane. uncensored coverage lab. Iyi ni inkuru utasanga ahandi. Hashtag Ava. Mumukurikire kuri hashtag Avela time naturore. Avela dore ngwe gushaka views ari kwirukangana ka kamera ke kuri wa mupolisi. Umupolisi yabonye umutunga imbunda imbere ya kamera yavuze ati uyu mupolisi ashobora kuba afite amakuru. Aramukurikira. Umupolisi yese kuri ya modoka. Ku modoka cyacicanyi bigeze kurwana abona ariyo gishaka kwinjira bivuze ngo ni imodoka yacu. Yigeze kurwanira nacyo kuri imodoka bivuze ngo imodoka niyo umugezi wa nabi. Imodoka y'umuntu ushobora kwinjiramo kabari ikimenyetso yagwa wenda. Hari icyo yakubwira. Imodoka ibifite n'ukuntu ibaruye ku muntu purakwe nabyo urabibona. Mediaforthepeople.com. Umva ngiye banyita Eva Brooks ngorera people for imbari 40people.com. Okay, thousands. How about if I just arrest you? Mukonda gufunga. I'm guessing from the empty gun holster that'd be a citizen. Nta nimbunda ufite bisobanuye ko nta ni cyangwa umufite cyo kumfunga. Uranshinja icyo bundi. Amwambura kamera. Fata kamera ye. Ayimenesha ikirahure hano. Kamera y'umukobwa. Ndagushinja vandalism. Kwangiza ibintu nyine ibikorwa by'abandi ku bushake. Icyo ngushinja. Mbega ubwo aramushinja ko ari bamenye iyi modoka. Katurira umukobwa avanye kwishankira views. Dore views yamumaze ubwo bari kumenyera. Turakamenyero. Nako ni inzara nyine abashaka dufaranga. Don't mind me. Nongere ikibazo. Kureba kamera ye. And I hope you know that if it is broken, the city. Kamera yanjye nimba yangije. Why would they do that? Urabizi umujyi uraza kungurira indi nyine umujyi ushinzwe bano bapolisi. As you so astutely pointed out. Ugeze mu modoka y'umugizi wa nabi. Kumbe kamera iri gufata. 58 minutes until. Hasigaye minota 58 y'iki biko umwicanyi. Proper too, huh? Hasigaye minota 58 bakica umwana w'umukobwa. Polisi avayo. Katuroreza muri butu. Areba uyu mugizi wa nabi ni iki cyari kiri muri butu uyara kamera iri gushaka twa views. Ni umunyamakuru. Kumbe kurebamo hano abona amafoto. Kidnappers? Bano nibo barushimusi. This is a picture of a guy. Iyi ni foto y'umuryi yawo musore. Iyi ni foto none y'undi musore wapfuye mwe nishe. Most airtime. What is your problem with the people getting the truth? Ese ufite icyo kibazo abantu tubahaye ukuri. Be your biggest fan. You know what? Maybe I should stop trying to tell the truth. Maybe I should start a reality TV show called Do. Okay, reka ndetse no kujya mbwira abantu ukuri ahubwo ntangire cya kigano kiba kiri kuba cyanyacyo kiri guco. Kuri bano unanditse address Bani uyaco. Uyaza guhamagara Katurore. No, Frank. I don't Frank. think for this. You're done. Umva nta mwanya ngufitiye nakwirukanye byarangiye aramukupa. Nafanda aramukupye fanda niwe bashimutiye umwana telefone arayimena. You seriously need to switch to decaf. No, what I need is a car. Umva icyo nyene ni imodoka. Oh, why that one? You watch too much television. I don't own. Wagakorwa ureba televiziyo cyane nta televiziyo ngira. Or do you just float around on patchouli fuel? Ese ufite imodoka cyangwa ugenda wirukanka gusa? How old are you? Ndigafite imyaka ingahe? You turn that off? Wazimije ibyo bintu byari kumukamera. Anyway. Nubundi ntabwo iri gukora. Please. Ndakwinginze. Zimye ibyo bikamera byanyu. Hirwa mushaka amakuru mabi ku bantu. Mva. You're right. Wavuze ukuri. Someone took Bo's little girl. Hari umuntu atwaye umukobwa wa fane wacu Vogue. Tom Vogue. Kandi ntabwo natuma uriya mwana apfa. Agomba gutabara umwana wa fande. No, he won't. Okay, koresha telefone yanjye umuhamagare ntabwo ari bunyumve. Managed to see your clip of my Outburst? teaching moment. Tantrum. Let's just say it wouldn't be the first time the media started a shitstorm for me. I would say that you initiated the shitstorm when you pointed Ati kano niko kanya ka mbere abanyamakuru ngiye banyegereye. Ubundi nta nubwo bakunda. Literally life and death. Do you understand? Umva mukobwa bino bintu turimo hari ubuzima bw'umuntu bushobora kuba bwapfa cyagakira. Okay. You can take my car. Okurabizi reka ngutize imodoka nimba kugiye gutabara umuntu. Everything. Ariko ningutize imodoka yanjye ndagenda nkamira ibintu byose ndagenda ngo kamera nanjye utwo tuviyuzi ntubone. Umukobwa barumvikanye. Ndagutize imodoka yanjye ikiganiro kiri gucaho live. Barakwereka hakuri n'amakuru. Atari ivumbi. With our regular programming to go live with reporter Ava. Abanyamakuru sasa televiziyo ikwereka ko amakuru zimaze kuyabura. Ati muri kano kanya televiziyo yacu igiye kubanyurizaho ibintu biri guca kuri YouTube channel yitwa live feed. It may contain disturbing and possibly even graphic content. Bano dore televiziyo ngo ziratangira kwiba inkuru uyu mukobwa ibintu ari gukamera biri guca live. Televiziyo batazi isi ifata ikiganiro cyabitangira kukinyuza live. Ubwo televiziyo batwikiye umukobwa aje kumutiza imodoka. Ariko naye ngaragenda mu kamera hajya hose. Utwe twa views aradushaka. Nawe atwike aba yateguye. Umukobwa afite akamodoka gatonya wagira ngo ukicaramo kamera nk'uyicaye kuri po. Kameze nk'aka kamodoka ka Kereti. Ujye ukabona? Gatonya Kereti afite akamodoka wicaramo kagira ngo yicaye kuri po.
dore ukuntu kangana ni bukireti katurori. Yeah, bimeze bite? Zero emissions. Zero everything. Well, maybe you prefer to run that seems more like... Umugabo yemeye kugenda baba mu kamere nta kibazo apfa kuba ari gutabara bari mu nshingano cyangwa ari mu murongo w'akazi. Dore umugabo kurinjira umuhanda iyo wakoze amakosa umukobwa byose ari kubikamera, televiziyo ziri kubinyuzaho live zibikuye kuri channel y'uyu mukobwa, bivuze ngo channel y'uyu mukobwa iri gutwika. Katurori, Want me to waste that address? hari adresse abonye mu modoka za cya kihebe cyangwa se warushimusi bafashe. Ibyo biri gucora live, dore abantu bari gukomanta, bari live, bari live. Yes. Grandpa and other reporters who are reporting live too, just like me. Umva hari n'abandi banyamakuru baripotinga live, amakuru nyine bayatuyohereza live. People actually watch this? Ese bino bintu byanyu abantu bajya bireba? Sasa uyu mugabo arashaje ntago azi ko nyine bino bintu by'imbuga abantu basigaye bireba. Bino bintu byanyu abantu barabireba, bamenyereye televiziyo nyine, ntago azi ko hari ubuntu bw'ubucano bwagiye buza abantu babeshyera abandi bagatwika. Ariko ngufashe Katurori binjira mu modoka barerekera. Yeah, yari mu nzira agenda. Yo mwana, turi kubareba live yo, kumbe bari gucaho live. Mwana mwabaye abasitari. Sasa uyu ntago abyumva. Ese nta muntu ucyubaha badge, bega badge ya polisi. Arabona abantu bari kuza bakamusekera kandi polisi. So hard right now. Uyu munsi nagiye kuwanga cyane, njye ntago nkwanze. Abantu bari kumukamera tubaye umusitari, ari gucana hose. Kumbe yuko yatwaye imbere ye, dore imodoka yakata imodoka, kata imodoka bwabo modoka nakubwiye bw'amafuti. Dore imodoka ngira bakaraga, dore imodoka ngira bakaraga biri gucaho live, biri gucaho live kuri televiziyo. Imodoka irabakaraga yagasani, dore abo kuri televiziyo, dore na nyiri YouTube channel, dore nyiri televiziyo. Urabizi iriya YouTube channel twari turi gukora amakuru se ko nayitangiye kuzima. Again, we are watching these pictures live. Nuko muyibonye live abaye impanuka, mudukira bakarazi sinzi ko waruko kariya. Do abantu b'iminsi ntago bakiza kugutabara ahubwo bakora telefone bagakamera. Nawe wagutabara barahagarara hirya bakagukamera. Imodoka igushije umuntu nawe wazanga gukuremo. Nakubwiye ngo bino bitelefone byanyu ino koranabuhanga ryanyu ryabaye nk'ikiyobyabwenge. Ni mpamvu usanga ntajya nkoresha biriya bintu by'imbuga nkoranyambaga, amatelefone mba mfite abapagasi babyitaba byose bikoresha. Hey! Yes! Do banze kubatabara. My car's electric! Mani kuramo umukandara wawe. 2, 1. Rimwe kabiri gatatu. Fungura hano. Katurori. Yeah! Ara nukubaga ukifasha. Abakagufashe do bari kugukamera. Noye mu polisi yarayiriye mu modoka yarapfuye twamufashe live. Do nibyo babashaka. Do nugukora telefone nta muntu wagutabara. Yango ko mwana yanjye uzibibaye hano nuko abantu bisi basigaye bameze. Hey! Kore umukobwa bari guco live, bari guco live. Do reka tubakamerewe nta wajya kubafasha. Musubire inyuma mwese, musubire inyuma. You hear me? Mwanyumva musubire inyuma. Tubara mukamera. Mukobwa vayo. Mukobwa zano kumbe biracyari guco live, kamera yari ikiri kuri coding. Uyarareba Yesu Kristo. Ntigeze ngo umunyamakuru wanjye arapfuye. Uyu ni boss. Aba yicaye ku cyicaro nyine wari kubinyuzaho live kuri kamera ye. Uyavayo. No. We wakagwarkiwe. Kure mukobwa mugingo hano nagubona ko hari kwaka umuriro. Tugende. Look, I'm sorry about your car. Mbari kubwira imodoka yawe. Flower thing. Ndaza kugurira indi modoka. No, we gotta keep moving. Umva dukomeze tugende. Just died trying to save your stupid phone. It's just... Umva mukobwa yitwaye tugiye gupfa kubera icyo telefone cye. Sasa iranga nubwo ari kamera ni telefone umukobwa ari gukoresha. Done. Wa mukobwa sinshaka ubundi buzima buri gupfa injyo wize kubona bigize mu ruhare. The truth? Ufite ubwoba bw'ukuri? I'm afraid of my ex-wife and being naked in the shower one. Uzi ubwoba bwonyine nsigaye ngira kubona wahoze ari umugore wanjye yambaye ubusa ari muri douche. Nicyo cyonyine ngirira ubwoba. Ibaza umugabo uri hano ariko. There's no editing. Umva ibi bintu ntabwo tuzabyeditinga, ntabwo tuzamamaza, ntabwo handi hantu bizaca. Whatever goes out is what my camera sees. Ibyo nzarekura nibyo kamera yanjye yafashe, ntabwo nzabyeditinga. Show the people, show us what it's like to walk in your shoes. Ereka abantu, wereke isi yose uko bimera kuba bajya mu cyimbo cyawe bareba akazi ukora. Mbega barebe nawe imvune uhura nazo. Bereka umurongo w'akazi kawe bumeze gute. Ntabwo nzabyeditinga, nta kintu uzashyiramo, ndabereka ibyo kamera iri bufate. You do what I say when I say it and you speak. Umva muko nimba tugiye kujyana uravuga ari uko ngubwiye ngo uvuge, ugenda ari uko ngubwiye ngo ugende, ukore mbega icyo ngubwiye gukora. Yego
Dumb things that'll get you killed. Wamukoye nukora ikintu cy'ubugoryi biraza kukwicisha. Come on. Tugende. Aramwemereye bajyane. Umukobwa ngo agende kamera. Arabwira ati nta kindi kintu ndi bushyireho biragenda bicaho live biri gucaho live. You shitting me? I'm proving you negative. I can't. Sure you can. It's easy. I'm a cop. I need this truck. Urabizi ndi umupolisi nyine imodoka yawe. Irasi yari iyawe. Iri iryamye yariye. You rules. You get out. Soka modoka wa mujinga turi mu kazi ka leta. Allowed to let customers. Amba nanjye ntago nzi uburenganzira bwanjye ibyo ntago nabyemera. Reka reka. Modoka irashya. Modoka irashya. Hey! Muki hagati. Kingo abantu bari gupfa. Umuntu yakwaka imodoka ukayimwima ari mu kazi ka leta. Tuba twateguye. Cyo modoka y'umuturage. I'm good. Meze neza. To innocent citizens. Ntago wakombye gusunika umwene gihugu urengana. Please, next to Riri. Who's Riri? The whole little girl, man. Wa mujinga rufunguzo rero iruhande rwa Riri ninde se? Turi ngubu. You have to be nice to people, that's my rule. Umva ugomba kuba umuntu mwiza ku bantu. Niryo tegeko ryanjye. Make rules. Wa mukobwa nta mategeko ushyiraho hano, ninjye ushyira amategeko. Abwira ati niba ushaka twaviyuze twawe ushaka kugenda unkamera ugabanya amagambo uremere ukubita inkuru y'ubwenge uca ukubiri n'inzara. Abantu tuba twararemeye twabaciye ukubiri n'inzara. You were like, just me, babe, now you're okay with the goddamn A-team? Oh, you didn't watch TV. Yeah, Katuri. Tugende. Getting directions. I know how to get there. What is it with men in directions? Ese kuki abagabo mwanga amerekezo? Hari imodoka nyine usanga abantu n'ikoranabuhanga usanga umuntu ari kure amerekezo y'ahantu mugiye. Sasa umugabo aravuga ati ngiye nzira ndayizi. Katurore. Ikoranabuhanga ntabikozwe. Officer Penny. Hano hari televiziyo nayo iri gushaka amakuru wamwita ofisiye Penny. In the Wild West. And this boy, Frank Penny, has a trigger finger. She has no idea who she's taken on as a partner. Turiya mugabo menya asa nkaho atazi uwo bari kumwe nk'umwunganizi we. Yeah! Aracyari mu nzira agenda. Like a fake cop, right? Pretty much. Bani genda wano uri umupolisi wa fake babandi batubuza. Oya bwo ni umunyamakuru wa fake. Tururi. Asigaye iminota 48. Umwana gapfa. Umwana hano bamushyize amazi ari kumanuka araza kumwuzura. Bimeze bite? Barakurikira. What's going on back there? Damn, man, you can't drive! Bani nyuma bimeze bite mwana naguze gutwara dore inzavumba. Muhanda somaro mwabana mwe nimugakinira mu muhanda. Nimba muri abakina mujye gukina na za snacks bita Robingo, sibyo? Bageze hano naho bashakaga kujya. Bavayo. Any policy to kiss my black ass. Okay, we're going to briefly cut away from our live feed and join Maya Prince, who is with police chief. Na nubwo reka twongere tubaze Maya Prince. Ubashe kutubariza umupolisi uko byagenze. For the record, Frank Penny is acting. Uwitwa Frank Penny ari gukora wenyine ni wa mupolisi uri kwirukanga. I can assure you that internal affairs, Internal affairs baraza kumwitaho. shooting and Baraza no guperereza kuko yarashe umugizi wa nabi. please let's not lose focus Reka tureka kuba twareka kutareba itureba. for Claudia. Tubanze twibande ku gushaka umukobwa wanjye Claudia bashimuse. Umupolisi hano ari hita abantu bose bamumenye ngo ni umupolisi uri kwirukanga uri guhiga uwo mwana Claudia. Gusa Fandra avuze ati umupolisi ari gukora ku giti cye. Twamuhagaritse ndetse ngabishinzwe baraza gukora iperereza bamenye ibye. Internal affairs. Umupolisi ari mu kazi. Ari mu murongo w'akazi. Ari n'iryo zina rya filime. Avayo. Dora haje. Ibi byose biri gucaho live abantu bari kubireba. Inkuru yaryoshye dore inkuru iri gucaho live. Nkakura nabonye ni kaboye jye binyerekana ko nibagiye ko najya nkoresha imbuga nkoranyambaga. Nkabona ngo kuri Instagram ngo ngiye live nkabona ari gutwika nikabambwira ngo ngiye nateguye Rocky. Nego. Uriya ni wa mupolisi wishe umuntu wari washimuse umwana w'imyaka 11 witwa Claudia. Kumbe hano hari umugabo bakomeje kutwereka byose ari kubyumvira iri guca ku makuru. Bavuga umupolisi warashe umuntu. Bimeze bite? Aho binjiye nuko hameze. Aho binjiye nuko hameze. Haruri iyo gace mu gace. Kumburi hano asa nkaho ari umugabo kazi b'abagabo bameze nk'abagabo kazi. Mujya mubabona? Abatinganye. Do. Ndavugana nawe. Do. Umusore. You Bunny? Niyo bita Bunny? You gotta be Bunny. Bunny. Yesu Kristo. N'umutinganye dore ukuntu kano kamurebe.
you got a warrant to be busting in my door like that, Mr. wakagombye kuba ufite igipapuro kikwemerera kuza kunyinjira mu rugo iwanjye. Then again, you ain't got no gun. Ariko nta n'imbunda ufite. Bivuze ngo ntabwo uri umupolisi. Yego ntabwo ndi umupolisi, buno banyimagaritse. Kibyumva ko atari umupolisi, aramwambara. Ushaka views nawe aratwika dododo iyo season views. Ewa ni inkuru iratwika. Biri guco live. Yaramufata. I'm warning you. Bite Bogari ndaguha gasopo. Uya arakamera kuri televiziyo naho biri gucutura pfuye. Polisi bari gukubita. Biri guco live agufatira icyuma. Tururi. Kubita umugabo yakoze bameze nk'icyuma. Some great bitch. Simbukira ikigabo biranganiye igisore. Biri guco live. Biri guca ku mbuga zose. Televiziyo uyarareba. Ewa ni inkuru iraduha umuti. Live yewana abana muri quartier ariko shayi yicanira twika. N'abana muri quartier yicanira tegura. Katurore kigabo shira mwambara kimunyuzano. Hey. Yeah. Vayo. Relax. Tuza. Stop! Let's. Eva Vayo. This little girl is gonna die in 4 Harakana gato kagakobwa kanubona mu minota 40 karaza kuba kagiye gupfa. Who's this bitch? Aka kabici ni kane. He's 11 years old. Iyi bitch ifite imyaka 11. I'm wearing your only hope. Bamufungiranye hano mu gikarito niwe wenyine wadufasha kumubona. Bano bantu wabubazi. Wabubazi. I didn't think too much of these two. Bano babiri sinigeze mbatekerezaho cyane. And they looked at me like I was a toilet seat that they kept. Kuko baza hano bandebaga nkaho ndi icyicaro cya toilette. Bisubize ngo baje bamwanze. Uraremereye. Wamvuye. But they all say. Bose riko bavuga bwa mbere iyo mbari hejuru. Nguri. Turere. Baramuhagurutse yarapfuye yahuye n'Ijeya. Rizan. Ngo ryafashije bari abagabo babiri. Zan. Turn that off. I'm not going to incriminate myself on camera, not even for a little girl. Now, I made him a couple passports. Abagabo babiri bashano bakora passport ebyiri z'in'igihugu. Uyu mugabo akore n'igihugu. Just in case. Nanjye nasigaranye kopi zabo mu gihe byabaye ngombwa. Although it is sinful to cover up a thing of beauty too much. Dore ko namureba. Thank you. Nakoze. And yes, that is an amazing act. Ndetse ufite agatafari keza. Penny? Sibyo Penny, nafite agatafari keza. Yaramureba isesemi. Yego. Ufite agatafari keza. Max and Dean Keller. Brothers. My parents must be. Max na Dean ni abavandimwe. Wa mugabo twabonye ukomeje kubyumva ku makuru naho ndi wapfuye ngo ni abavandimwe. Babonye na adresse z'ahantu batuye urakoze mwana. Baby, wakameye kano nkereka abakunzi bagukurikira kano kan. Abakurikiye weho rayifu babone ko dutwika. Arabanza aratwika. Ibintu byateye ariko n'uburenganzira bwabo abakomerezo nababwira iki rwose. Apartments ago. You're kind of a glass half empty sort of gal, aren't you? Bavuye hakurino. Yeah. Mugi hagati. Icyo tubonye umwe muri barushimusi afite umuvandimwe we. Hey. Uyafayo. Come on, need his car, sir. Imodoka ndayikeneye. Ndayikeneye polisi zifayo. Wibuka polisi ari gukora ku giti cye nta muntu ugeze umutuma. Bari bamuhagaritse mu tugimondo. Ku mavi umanika amaboko nona. Baramufashe. Sir Frank Penny, badge number 486. Umwe ofisiye tuzi uriwe. Uri kuri televiziyo hose. Izi televiziyo se ko naherutse mushyira kuri YouTube channel yanjye. Kumbe televiziyo ziri kuhita zifata amakuru y'uyu mukobwa zikayashyira kuri televiziyo zabo. On the ground! Hey, he's trying to help you! Please, guys. Ari kugerageza kumufasha. And who kidnapped Claudia Volk are Max and Dean Keller. Umuntu witwa Max na Dean Keller nibo bashimusa umwana wa Fandi. Arabwiza ukuri. We nakubwiye ngo uvuge mata. Beat me! Take away mumfunge mu nkubiti. First call Volk. Mutwaye n'amafaranga yanjye yo kurira saa sita ariko mugende mubwira Fandi amazina y'abamushimutiye umwana. Uwo niwe witwa Max na Dean Keller. Okay, what's the address? Adresse y'abo bantu nahagana he? Bakiri hano. Hari imodoka yaturutse hakuno. Za modoka z'intambara. Za modoka nziza. Zimwe ziba zataguye musubira inyuma. Imodoka imeze nk'ije kubiyahuramo. Hari imodoka yaje. N'abapolisi bari. Imeze nk'ije kwiyahura. Imodoka. Barikan. Hey, hejuru imodoka ya polisi. Za modoka nziza. Polisi barikanga. Uyu mugabo uje yateguye. Araza konga imodoka za polisi. Abantu bikanga muduri imodoka. Zimwe nziza.
hey barikanga zimwe nziza zikomeye umuhanda hagati abantu bose barikanga uburyo umugabo simbutse imodoka kuri akagonga ushinzwe umutekano dore uvuyemo ni wa muvandimwe wa wundi bishe umuvandimwe bari bafatanije gushimuta kura y'imbundu shaka uyu polisi wishe umuvandimwe we shaka uyu polisi faya faya mu baturage hagati katikati muri rompuwe waje gushaka viyuzi arikanga atangira kuruka izi viyuzi zizarikora ayikangamo bimeze biti mambo vipi kuki hagati faya hey ni gucora Frank Penny wishe faya wishe yishe umuvandimwe we sasu umugabo yinjiye mu bapolisi mbese nk'umwiyahuzi cyangwa ikiyebe umukobwa ari kuruka waje aje gutara inkuru ibyo abonye ntagahumira munwa za gitumo zabo gitumo umukobwa nzongere gutera gitumo Kristo none se washaga warura iki gitumo kanopi gitumo y'uyu munsi irimo umuriro irimo abicanyi nta mikino bateguye katorore uyasana kure y'imbunda banza aripampa neza kure karibure tuzi bimeze bite umukobwa ari hano ndobere gucora ifu abakunze bari kumureba uyu mukobwa yajyaga atwika tubwira ngo arategura ko tubona ari kuririra live ari kurira faya hey faya sasu umugabo yaje mu bashinzwe umutekano arashaka kwicuhisha umuvandimwe we wa mugabo twarashe wambaye igipira cy'umukara umwe mu bari bashimuse yari yafatanije n'uyu muvandimwe we bashimuse umwana wa Fande kubera ko bano bagabo bashimuta bari banateguye bari bateguye ifa ku muntu ujya gushimuta umwana wa Fande n'abantu baratinyuka ntiwaza gushimuta umwe mu bana banjye ngufashe yifite abana bane wa gatanu madama azamumurika ejo bundi arubumu kandi nta gahunda dufite yo kurikiraho ko dufite umufungo za ku mupolisi hano faya yaratabara uyu munsi uraza gupfa umupolisi we umugabo ikihebe biri gucaho live kamera iracyari gufata bimeze wa munyamakuru napfuye ubu nashyaga narura iki ngo gitumo hey ziriya gitumo zanyu babafashe hey kashukushuka ivayo bimeze biti umugabo ari hano shyira imbunda yawe hasi ujye hasi tegera yirasa umugabo ni ikihebe kashukushuka arayirasa faya hey yishana bimeze biti nakubwiye ngo ndategura mba nateguye ubundi ngatwika nayizanye bimeze biti hey bitsa imbano shyira imbunda yawe hasi nawe ujya ku butaka uwo babwira ni ikihebe What do you want? shaka iki What do I want? ndashaka iki My brother! wishe umuvandimwe wanjye mubajije ikibazo cy'ubugore ndakwica ndakwica yeah Your brother was a bad guy! Let me go out on a limb here! umuvandimwe yari umuntu mubi Two! Where's the girl? Oh no! umwana w'umukobwa rero ntabwo mbikubwira yavayo faya mu mujyi hagati abagabo bose bateguye faya yagiye kuza kwiga yateguye nawe yabyutse yateguye ubundi aza gutwika faya mu mujyi hagati muri rompuwe mbese bituyitse imbana sinshaka gupfa wajyaga heza ngiye gutera gitumo vamuko si washakaga viyuzi yasana ntabwo turi bupfuza impamvu kubera ko kariya kana k'agakobwa karadukeneye aragukeneye Eva sibyo nibyo If I can lead him there, you and everyone around here is going to be safe. But I need you to get that address to the police. wa mukobwa uriya mugabo ngiye kugerageza murangaze mukure hano
kugira ngo abantu mwese muri hano musiko mutekanye aderese baduhaye uze kuhita uzishyira polisi tureko twabona uriya mwana. You're a bitch, Dean! Uri bitch, Dean! Just like your brother, two ugly sons! N'umuvandimwe wawe yari bitch! Your mother's a bitch too! Bisobanuye ko na mama wanyu wabyaye buriya yari bitch! Arakaza ikigabo. Ndi kugerageza kumurakaza ngo aveyo. Uyu batutse mama we ngo yari bitch n'umuvandimwe we ngo apfuye yari bitch, ngo nawe ni bitch. Ararakaye. Police! Police! Yateguye nayivayo. Police. Katururi. Police parikana. Abizi? Go down that alley. Ugiye gukomeza utambike muri kiriya gikorodoro wihute cyane. Rimwe kabiri. Ciao. Kavaringa umukobwa. Umukobwa cyo mu gikorodoro. Uyara kavaringa. Fire. Fire. Bimeze bite? Biza kwisha hano. Byakomeye. Hey. Hey hey. Sasa aramushirana turapfuye. Turapfuye. Ndakuziye. Umukobwa ageze hano. Iyi ni message noheje wa polisi. Uri kurasa mwita Maxi, umwe warashwe mbere yitwa Dini. Ahita baha amadresse. Umukobwa wa Claudia, umwana Claudia Voke ari kuri 1470. Arahabarangira. Afanda turika tugeyo. That psycho left a morgue behind. He almost left in a body bag, Eve. Umukobwa adresse arazitanze uko ikiganiro kiri gucora ivu ngo abashinzwe umutekano bumvisha adresse. Wa mukobwa ibintu bitangiye kuba bibi cyane none ubivemo. Meze neza. Bivemo yanze kubivamo. Yanze kubivamo. Bimeze biti. Hey. Katurori. Adresse ziratanzwe. Zano hano bantu batuye. Katurori. Fire! 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 Ko. Hey! Yinjira mu nyubako. Mwicanyi yamukurikiye. Arashaka umwica. Yamwiciye umuvandimwe. Yazana. Mwicanyi yaje nta mikino ndakwica. Ndakwica. Yeah. Ndakwica. Come on out, cop! Sohokayo mupolisi. Kabino tubirangize. I don't want to kill you, Dean. Sinshaka kukwica Dean. Ndashaka uriya mukobwa washimusi. Rob, isn't it? Kill me, you kill the girl. Nunyica n'uriya mukobwa uraza kumwishe uko ntago nyine bari bumenye ahantu ari. Turi. He killed my brother. Yeah, I had no choice. Nta mahitamo nari mfite kubyerekeranye n'umuvandimwe wawe yaramwishe. I had no choice when you killed that kid. Nuko nta mahitamo wari ufite ubwo yicaga wa mwana. Nimba ruhe mwana uyu bamubwiye ngo yishe. So. Nimba polisi yishe mwana. Over the internet. Biri kuri internet byose. No kuri televiziyo bari kutureba buno. Famous, you and I. Ubu twabaye ibyamamare nje nawe. Umuzigo w'icyama. Hey! Fire! 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 Uragato. Ikintu kimeze nkaho cyabaye igisirikare uburyo kiri gupimamo byo kigenda mu buryo gikoramo. Bigarikire umuntu ukabona ntago ari umusivili wumvishe nk'uburyo mvugamo hano. Mva ko mba nateguye. Cyamukurikiye. Penny! It's getting fun. Ibintu bitangiye gushimisha byaryoshye. Byaryoshye. Bayo! Yambara icyewe baramanuka. Cyambara bamanuka hasi. Bimeze bite? Baragigira. Baragigira bombi ni abagabo nababwira iki? Nubundi buri baranahaze. Katururi. Mwizirikana muniga biranga. Biranga. Kagabara kaniga biranga rakaniga ifuro. Abapolisi bafite umwitozo. Abapolisi mwese ndabasuje turabemera. Kagabo karamuniga. Polisi baramuniga biranga. Bose bateguye. Katururi. Baranigana. Biranga. Umukobwa aje gushaka views. Wana gitumo nubundi ni intunzi. Aje gushaka views. Nakubwiye ngo buri muntu bari mu murongo w'akazi naje mu murongo w'akazi kanjye kwishakira views nubundi ntwike. Kanshake views ntwike. Uri gushaka Katurore Karugondiyane polisi rero rategura cyakora arabiza aba yateguye. Katurore biranga mambo vipi. Mukobwa aje gushaka views. Yeah.
uretse biranga mutwe kibe kirano cyo kirategura uretse polisi bamudepoza hasi iki kirebe kiratwika kirategura yakureye itiyo nawe arategura mu rubavu arategura urebe ko murundi arategura ku mutwe nabyo yari yabiteguye uretse urebe ukuntu umuntu ategura uyu nawe arategura afata imbunda ndapfuye faye nakubwiye ngo filime nayizanye ni umuriro bakise line of duty ni umurongo w'akazi umurongo w'inshingano buri muntu aba awufite yari hano ikihebe kigira gutya kikajya no kuri chat we si mubibonye yarareba amugwaho amuguye gitumo muko unguye gitumo baramufashe dore nyiri YouTube channel Oh shit. biri guco live And I gotta say, I'm one handsome son of a bitch. nyine ndi kwibona nanjye ndi live ndi guca Lines of witnesses. mfite abantu basaga miliyoni bari kutureba none aba batanga buhamya Afraid of a little FaceTime? Huh? Pig number one, are you listening? That's you, Volk. You're the number one. ingurube ya mbere rwe Volk About half an hour. mu gihe kitarenze iminota 30 Dead. akagurube gato kawe karaza kuba gapfuye sasa yashimusa umwana wa fande bamwita Voku na fande atori ingurube fande ati umukobwa wawe cyangwa se akagurube gato karaza kuba gapfuye ka piglet karaza kuba gapfuye na akagurube gato na akabwana k'ingurube pig ni iriya ngurube nkuru niwe niko bisa fande Thing you can do about it. uraza kumva uko bimera kuba wabura umuntu wawe kandi nta kintu wabikoraho uyari kamera umukobwa burya ntagarenze bya bintu by'abinyurisha abikoresha telefone nabuno bita bari bwa selfie stick sinzi ukuntu njya numva mu bwita amukamera guca urayifu Reporter. biratangaje sibyo munyamakuru ufite kamera Do anymore. bivuze ngo ntabwo ngigukeneye nyiri YouTube channel reba ndapfuye bye bye tarica umukobwa umupolisi avayo bimeze biti aratabaye umukobwa akorewe kamera tugende muko masasu mu nyubako Don't be the news. Look who's talking. yeah komeza hejuru uyu arabakurikira katorore yarabakurikira sinzi azana isi bagera ahantu isi irangirira undi hari igihe ugera ahantu bitewe n'ikibazo urimo ugasanga niho isi irangirira bageze ahantu isi irangirira You gotta be kidding me. nyagasani Nope, no. All my nopes. Oh my. oya urabizi oya zanjye zose aho hantu ntabwo nasimbuka Penny ni uyu mupolisi Your eyes and plug your nose. Come on. I'm hating today so hard right now. kobwa fayo furore sasu ibyo yigiraga kobwa amanuka gutyo hasi hari amazi yeah yicomeka mu mazi ugizeho nabi yaje bimeze bite biravayo bose bateguye barambarana biranga umukobwa aviramo hano za telefone nziza zigwa mu mazi gakomeza imeze neza nanjye ngiye kuryama nshyira indobo y'amazi iruhande rw'igitanda nkanagamo agatelefone kugira nimumamagara byange sinzi manuka mu mazi gutyo rega ndategura umukobwa ari hano biracyari guco live polisi avayo n'ikihebe agikurayo uyu arakamera bakunzi ba cano yacu arakurikira yeah amubaza amerekezo 1470 Patania. If you know that address. nimba usize adresse rero uzi n'icyo ari cyo wa mukobwa Claude Voku ntihari sibyo nabwiye abapolisi wabyumvishe abapolisi bari mu nzira bajya aho hantu utuye kureba umwana mwari mwashimuse polisi bari mu kirere dore papa umukobwa bashimuse biriya byebe byakomeje kumwita ngo ni ingurube
binamubwira ati nawe ugomba kumva uko bimera kubura umuntu wakundaga kandi ntugire icyo bikoraho. Ese uyu mwafande yakoze ikibiriya byihebe yamushimutiye umwana yatubeshya hano tuje nta kintu gihari, kumbe babarangaje aho baje nta kintu kiriyo, ni ahantu bari kubaka. I take it back, babe. Oya araseka. You don't know shit. Nta kintu muzi. Ari hehe? It's like genda ubabaze uko bimera. Uko bimera bimeze bite? Yeah. no. Oya subiza. Penny, Everything's gonna be okay. ibintu byose biraza kumera sawa. Claudia needs you to focus. Claudia aragira ngo ukomeze ntutumurongo, mbega ugume ku nzira imwe. Ibyo wagomba gukora bari bijugumaho wibandaho, mbega gahunda no kwibandaho umwana ariko bari bahiga. Tugende. Ese umwana ari hehe? Iminota iri kubarirwa ku ntoki. Dore umunyamakuru anafite televiziyo yari yaramuhombeye utuntu ari kwerekana kuri televiziyo ye, no turi kuva kuri cano y'uyu mukobwa we wana buriya bucano buratwika, busigaye buremera amateleviziyo bwamuremeye. Where now? 1470 Britannia. But wait, he said we weren't at Rule number 3, never believe dirtbags. Now, I want a real car this time. Come on, go! Yeah. Excuse me, innocent citizen. I'm an officer. Umva mbabarira rero mwene gihugu urengana ndi umwofisiye nkeneye imodoka yawe. Ubuzima bw'umwana w'umukobwa ari mu kangaratete. Vajya wazi kigoryi ubuzima bw'umwana buri mu kangaratete. Mane twigendere wana. Ako nako tugashyire kuri cana. Ibi byose biri gucaho live. Biri gucaho abaturage bakurikiye baryohewe. Batwitse sasa abanyamakuru musanzwe mukora biriya bintu byanyu. Hawe nyumira bintu mwa mutwereka nibiki. Ngo mwatuzaniye ninja ngo yaryamanye ngo namuzango ndyamana ngo bya nibiki. Ngo ndyamana na Ndekezi. Ariko ngo naje gusanga mikrogeni bira nibiki mwa mutwereka. Dore inkuru z'ubwenge mwagiye mudutwikira gutya. Nibiki. Dore nyiri cano yewana turi gutwika. Abana bari kureba ewana iyi live no umuti. Mukore kunshimira yego. Bari mu nzira bagenda. Bimeze bite? Byose biri guca mu gihugu bari kubireba. Here 2 years ago the building was leveled after the killer's meth lab in the basement exploded. Ati hari inyubako bari bafite bakuriragamo za methamphetamine ni biyobyabwenge. Ati yaje guturika. Bari abagabo babiri biriya byibe cyase bari abarushimusi babiri. Turned out the boys recently inherited the house that they grew up in. New address. Byaje kugaragara ko iyo nzu ariyo bari barabaraze ariko hari indi bari basanzwe batuyemo. Iyo bari basanzwe batuye muri kabari yo tujyaho. Bahise bahabarangira. Bari abavandimwe babiri bari batuye. Wari laboratoire igeze gushya. Dore cya kibi ngo baragifata bakagitwara. Kibi barakizanye. Bagishyira muri ambulance. Bayita imbangukira gutabara. Hari n'utuninja twitwa imbangukira gutabara. Gaho iji dukoreho tuhita dufata moto twiruka. Natwo ni twa ambulance. Udusadunda. Yeah. Ikibe kiri hano bagifashe. Kiri muri ambulance. Kibe fire. Kita kibica. Ni kibe kitakica. Kibe nambi kino kibona ariko kira ni ifoto. Kirabanza kira ni ifoto za dududu. Kiratwika. Duri foto. Fire. Kibe kirategura. Duri foto. Kirategura kiza kuri mu polisi. Kibe kirategura. Moko. Kimwaka imbunda. Moko. Y'all brought out the big guns for me. I'm flattered. Every cop in this city's looking for you, asshole. Where the hell are you gonna go? Polisi yose iri kuguhiga uyu mujyi urakiye kuraza kujya mu rugo. Ati mu rugo. So what's this about? Why would Dean and Max go to such great lengths to hurt a little girl? It's not about. Ati niki cyatuma bari abagabo babiri bafata kana gatunga kare kugira ngo bakababaze. This is very personal. Ati cyo nabonye ni ibisa nk'ari ibibazo byabo bwite bafitanye na papa uriya mwana. Bibiri personal. Katurore. Ntagare abantu baba bashimusa umuntu bashaka amafaranga ya. Bashimusa uriya mwana bagira ngo babaze papa w'umwana. Uko bakomeje kuvuga ati genda umubwire yibaze nawe uko bimera kubaho warabuze umuntu ukunda kandi ntacyo wabikoraho.
less known address. bavayo bajana ibi cyari gucola live ibintu byose biri gucodora abantu bari gukomanta live televiziyo ziri kubyerekana nyiri televiziyo yabonye topic yabonye content yari yarakubiswe Yeah. Smells like a giant kitty litter in here. She's got Basan. Door, cabinet, closet. Munsi yabara abagabo. Jaraye. So not a cat person. Wait, stop! Bullets. What is that? Cyuni gici. Cyuni gici numutego. Turi. Wono umutego kumbe dore umutego wari uhari. Habuze gati ni inzu y'abagizi ba nabi ntagaro gupfa kuzihubukiramo wiruka. Hari ari mu mutego umukobwa ni utabaye. Abagabo baba bagusaguye. Bira bintu muza mwinjira mu mazu y'abantu bira mupango. Yeah. That's creatively psycho. Man, uyu musazi. MacGyver's. Ameze nka MacGyver. My ass, you don't watch TV. Wakagurye wambwiye kutajya ureba televiziyo. MacGyver umuzi gutiyo ni Serena bakoreye MacGyver. Sasa umukobwa mu gisasu kiri hano ati nawe sumeze nka MacGyver ibyo bisasu urategura. Cyangwa nta gutegura. Katorore. Bavayo. Katorore. Bari mu nzu ya bigabo bibiri. Ngo biravukana. Byashimusa umwana bita Claudia. Vok. Umwana wa Tom Vok. Ubundi ibyaye umwana uhita umwita amazina yawe. Nawe nabyara bazabita amazina ye. Nyine ugakomeza utwika. Hey! Niko gahunda y'umunsi bimeze. Ugomba gutwika. Yamugira gutyo gakubita n'umukobwa. Ese witwa nde muko? Nitwa Kevin. Irindi rwabukwisi. Nyine papa aba yaramwise nyine izina rye. Kugira twike. Hakurino. Younger version of Max and Dean Keller. Ese umukobwa uri hagati ya Max na Dean Keller ninde? Babagabo bibiri bavukana bamwe bari bashimuse. Bisa nko hari umukobwa bari hagati bari kubaza uyu mukobwa ninde? Penny said, but this seems personal. Kandi Penny ko kora umupolisi yari ngo bino bintu ni ikibazo cyabo bwite. Begs a question. Ikibazo gikurikiye rero. Uyu mukobwa ninde? Uri hagati y'abo bagabo babiri. Byabyiye bibiri twabonye byari byashimuse. Uyu mukobwa bari kumwe ninde? Uwo mukobwa mu ncakire ninde? Uyitazana. Nuwicaye mu rugo aba yasigaye nyina kontorora kacano kabo asubiza areba twikagira te ahuza imirongo. Katorore. Oya ari hano. Mu nzu y'abagabo. Yeah. Hey. Mugabo, ukingura hano. Ati udupusi dutonya buno ngiye gukunda ipusi. Hey. Yeah. Sinzi. Uyakomeza n'imbere dore inyubako itezemo ibisasu dore imigozi umugabo aba yarateguye none yamara gutegura agatwika. Katorore. San. Yeah. Umugabo San. Nzikiyebe. Nzikiyebe. Ebana ari ikintu cy'igisanduku utamenya ni ibiki? That girl was the Keller's sister Naomi. Umva uwo mugabo ni mushiki w'abari abahungu babiri yitwaga Naomi. Yitwaga Naomi. She was trapped in the basement. The police didn't even go in for 64 minutes. Ati bari abagabo bwo laboratoire y'abacururizaga ibiyobyabwenge yashyaga. Ati polisi yaraje ntiyahita itabara umukobwa hashira iminota 64 bataratabara umukobwa. Ni mushiki w'abiri abyiebe bibiri. Iyi nyubako yarahenga abapolisi baje ntibayirirwa bajya muri basement hasi mu nyubako batabizi biriyo. Kumbe ngo hari ariyo mushiki wabyabigabo bibiri byari byashe. Ati kandi icyo gihe ni vice captain witwaga Fok, Tom Fok niwe wari ukuriye abapolisi bari baje gutabara.
kumwe polisi yazanishe kureba ahantu hahiye, polisi nibigemo neza cyane ngo imanuke no hasi rebe biriyo, kumbe polisi ngo kuko yari yoboye na Voko wa polisi twabonye bashimutiye umwana, hahiriyemo nde witwaga Naomi, yari mushiki wa biriya bigo bibiri byashimuse umukobwa wa Fande. Mbega no kwihorera ukabwa kugira nakandagira igisasu, ntuzamura ikirenge. Ibi nibyo nekereza. Urwo rutsinga ruramanuka rukagera muri basement. Haha. Eva, I need you to be real cool right now. Umva Eva, ndagira ngo utuze. Ndatuje. Katururi. None tumaze kumenya icyo bari gupfa. Bari abagabo babiri bari bafite mushiki wabo ahira mu nzu, polisi byitwa ngo yari yaje gutabara, itinda gutabara imara iminota 64. Ni nayo minota icebe cyari cyabaye kugira ngo uriya mwana nawe amaze kumurengera. Bakelas bari bafite mushiki wabo yaje gupfa. Yego. I think I just saw her in the basement. Ndakeka nayibonye hasi muri basement, namubonye umushiki wabo, umurambo we. Ati barabavandimwe babiri bumvishe ko umupolisi wari wajagarira abapolisi ari we wabiteye kwa mushiki wabo ataratabawe. Nyine yabigizemo uburangari mu yandi magambo. Uri bishobora kuba waragiye ugiye gutabara umupolisi hano ugatindamo ugasanga umuntu arapfuye, sasa umuntu akazi kuvuga ati abashinzwe umutekano hano babigizemo uburangari bari hehe. Bakiraho ari yinjiye. Hey! Ari yinjiye. Hey! Yikangamo byose biri guca live. Umukobwa kandagiye hano ari igisasu. Aruje muri ambulance. Turamuzi. Kobwa kureo ka view bakita agatelefone kari kumufasha mu kazi. Mbega umukobwa nta nubwo biracamo ngo abashe kwigurira kamera, udukuru twadukoresha iki? Telefone, amikoro. Zengi YouTube channel yari ikizamuka. Dore ikihebe, mugabo yihebye ngo abapolisi bagize uburangare mu gutabara mushiki we. Umupolisi rero ukuriye irondo uwo munsi cyangwa se wari ukuriye abashinzwe umutekano uwo munsi bashimusa umukobwa we kugira ngo yumve uburangare yagize. Ari byo usanga umuntu akubwira ngo ngiye ntago nzongera kwishyura amafaranga y'umutekano ku kwezi, tugomba kuyishyura biri muri gahunda. Ngo none se banyibye ejo bundi inkera ziri he? Nkera gutabara. Sasa uyu nguyu nawe niyo mitekerereza arimo. Ngo none se mushiki wanjye yapfuye, abari bashinzwe umutekano bari mpaka atangiye kwihorera kuri inde kubashinzwe umutekano. Nawe unyumvire imyumvire mibi. Just like your sister was. Claudia ararenga mwana washimuse nkuko mushiki we yarenganaga. He doesn't deserve this. Ati mushiki we ntabwo yarakwibyabo byo gupfa, ariko n'uyu mwana washimuse ntago bikwiye. In front of the whole world. Imbere y'isi yose. Uyu mwana muto mureke. Ubundi ngingo irimo ni iyi. Yararasa. Ingingo iri gutuma nkora nyamukuru. Uzi ikintu gisekeje? Sometimes a person dies and nobody cares. Rimwe na rimwe umuntu ajya apfa ntagira umuntu ubyitaho. Umva amagambo. Wrong kind of person. I'm my sister Naomi. Nuko mushiki wanjye ari umuntu mwiza agapfa. Like that. Umuntu wundi umeze nk'uwo. Abapolisi barahagarara bakarebera uwo muntu agapfa ari bashinzwe umutekano. Meth head. Mukavuga ngo ibiyobyabwenge ngo n'ubundi ni babanywe ibiyobyabwenge mukamurika agapfa. Mwaramuritse arapfa. Ari kubivugira imbere y'itangazamakuru. Ari kumwe muri mu bantu banyu. Iyo yagize ikibazo biba bitandukanye. Uyarabyumva. Nta fandi utaratabaye. Nagiye mura n'abapolisi benshi biteguye kuba bapfira kana k'abakobwa batanazi, murashaka kukitangira kuko nashimusa umwana w'umupolisi. Ariko twe bashiki bacu bahura n'ibibazo nimubatabare mukajenjeka. None ni iki cyatuma tugura ibintu nk'ibyo kandi twakabiboneye ubuntu? Guta abapolisi nyine badakora akazi bashinzwe, bo bakiyitaho umuntu wabo yashimutwa ngo akaba ari bwo bakora akazi neza, ariko ngo abantu babwa kora ikirenge cya gisasu kiraturika mu nyubako. Mesa bite? Hey! Bafayo. Turi mu nyubako. Mbega ameze nk'uri gukangura polisi bwira ati mujye mutabarira ku gihe. Mbega ari kubakangura. Gusa ntago ari byo. Ntago ari byo nyine, ni ibintu buriya babanyweye. Umuntu ajya baranyweye ibintu bikamubuza ngo polisi mani reka ngiye kuyikosora. Uyu mugabo yaje gukosora polisi. Ngo mwarajenjetse ubwo mushiki wanjye yapfaga. Uyu mugabo yateguye. Umva turi hejuru ku rusenge turi gushaka inzira idukurana, abantu bose bacungiye hano. Katururi. Meze bite?
baje ku rusenge bari gushaka inzira ibakura hano. Inzu yose igiye gushya, barava hano bate. Ibi byose biri gucaho live kuri televiziyo mpuzamahanga, biri guca kuri channel zose. Mbega hagira udufasha. That's our exclusive. Ara niho tugiye gutwikira, tugiye kubonera inkuru yacu bwite, exclusive yacu, nta kavuyo kayirimo. Bara ni bya bitangazamakuru usanga bifite kajugujugu zabyo. Ati mworezo kajugujugu. Bitangazamakuru byandi bigira kajugujugu yirirwa baguriramo benzini kirirwa izenguruka umujyi ishaka amakuru. Ariko mwebwe amakuru hano muyakura, niho nkiri kwibaza no kuyahimba kwereka. Hey, batangiye guhamagara. Bibuka hari televiziyo ivuze ati hara niho twakura inkuru y'ubwenge, katwereze noneho mugume ku rusenge tugiye kubafasha. Katurore umupolisi, iyi ni kajugujugu ya shene ya televiziyo. Turi tugende mukobwa injiramo hano. Kajugujugu bimeze bite? Tarajya kure kiramufata, baramufata. Hey, yanga kurekura kiraparamira. Ntago munsiga turajyana, nacyo kiraparamira. Ntago munsiga. Bimeze bite? Ndege kirayifata, turajyana. Iki turajyana. Biranga. Penny umupolisi bamukameye umunsi wose ari mu nshingano, ari mu murongo w'akazi, uburyo gakorwa abaturage noneho banabibone. Muri igihe n'umupolisi ari ukumva gashinzwe umutekano utazi ibintu acamo buri munsi, nibyo byiburi kubona. Uyu munsi twabizanye live, twese dupfire kuri televiziyo. Umva ikigoryi ariko ngo dupfire kuri televiziyo duhitinge. Hano bafitemo n'ubwoba, dore kajugujugu ngira bakaraga. Bimeze bite? Abaturage bari kubireba live, bakurikiwe na miliyoni. Twatangiye filime nimba uri kureba bari kukwereka ibiri gufatwa na kamera. Twatangiye bakurikiwe n'abantu batarenga 400 agacano kabo, ariko bari kubareba bageze muri miliyoni 2,300,000. Murabibonye? Katurori aba nabakurikiye live. Bimeze bite? Yaza ku kigabo kinigana ifuro aragifuta aragibyeje ugati ngufushe kigabo. Dore ngicyo kigabo kiramukaraga umukobwa cyitendeka umupolisi w'amandi yanyereye fiyusi. Ni umukobwa. Mbese biti ku kigabo baranaga hara noneho urekuye gato yafayo. Umukobwa ari hehe? 6 feet under, man! Mani ari hasi nka fite 6 umanutse hasi ubujya kuzimu. Yishimira ibyo muri bubone. Ugabamanuka gutyo. Tari hasi. Ibujya kuzimu. Ese ari hehe? Ibyose ni byacagaho live. Meze neza, iminota isigaye ni mike. Asigaye iminota 5 cyangwa 6. 5 cyangwa 6. Hey, look at me. Ndeba. Everything you could. No. Wakoze ibyo ushoboye. Everything you could. Wakoze ibyo wari ushoboye. Someone tells you that, it doesn't make it true. Ibyo byose ko mwabimbwira ntago bisobanuye ngo nukuri. Naramwishe wa mukobwa. Naramwishe. Yishe nduye umupolisi. Yarumirwa. Wishe nde musore. Ati naramwishe. Nimba yarishe nde? Umve. Shot a kid. Narashe umwana. Kira kibe kigeze kumubwira ati wa mwana wishe. Umupolisi ati nigeze kurasa umwana. 9 years old. 2 years ago. Imyaka 2 ishize narashe umwana w'imyaka 9. Ibaze. It was Robert. Uwo mwana yitwaga Robert. His father had a gun to the kid's head. He was high out. Papa yarafashe imbunda yifatira kuri uwo mwana kubera yari yasinze. He was gonna pull a trigger. Yaragiye gukurura imbarutso nga ndase. So I took the shot.
ndangije ndarasa This is the guy pulled the kid up like a sheep. ngirasa uwo mugabo yahise afata umwana w'abari watambika mu nzira bari w'isasu rifata kandi nari ndashe umugabo. Did everything I could then too. Abantu bose icyo gihe barazaga bakambwira ngo ntako ntagize nakoze ibyo nari nshoboye ariko ntabwo bibuza ko umwana yapfuye yishwe n'isasu ryanjye. Another kid's gonna be buried because of me. None uyu munsi hari undi mwana ugiye gushyingurwa kubera njye. Hey. Cyangwa humuriza. Sorry. Mbabarire. Mbabarire. Meze bite? Sasa yatangiye kwibuka ahantu yigeze kujya mu nzu akabona umurambo. Yumvise yibutse ijambo. He thinks he's 6 feet under. Yavuze ngo uriya mwana ashyinguye ahantu afite esheshatu z'ubujyakuzimu. Baskets. Sir, Longview! Get to Longview Cemetery. Umva tujyane kwirimbi bita Longview. Nabajyane kwirimbi. Katururi. Kurikije amagambo ikigabo kitarapfa cyavuze, amenye ko gishobora kuba cyafa. Giye kwirimbi bita Longview. In one of the most dramatic rescues ever captured on live television. Umva bimwe mu bintu byo kubohoza umuntu byigeze bibaho biri guca live kuri televiziyo bitigeze biba ahandi hano muri kubibona. Nkuko bibona indege y'itangazamakuru cyacu iri gukora uyu muntu. Nkuko umuntu iyo ndege itabaye Frank Penny ni indege y'igitangazamakuru cyacu no bari kwitwikira. Coverage on this gripping exclusive. Iyi nkuru mutasangandi nitwe twabaje kuyikavaringa. Hey, it's me. Nijewe. You're alive. Uri muzima. Go time. We need Ntagiye dufite. Naomi Keller's grave. Dushakira igituro cyitwa Naomi. Mwirimbi ryitwa Longview. Uwo muntu ashyinguye he? Katururi. Muri hari igihe umuntu ari bakavuga ati muri Rusororo yose bakabazana umuntu ashyinguye merekezo pana kwirimbiri bari rinini cyane usanga rivuye nk'aho ukagera munsi y'umurenge wa Ngoma ugasanga baza gacu ushyinguyemo. Bimeze bite? Abapolisi nabo baje bari kwerekeza hitwa ngo ni Longview Cemetery. Katururi. Yeah. Ikwirimbi rya Longview bimeze bite? Barebe bari gukeka ati ku gituro cya mushiki bari abagabo witwaga Naomi Keller ashobora kuba ari hashyinguye. Bimeze bite? Katururi. Bano baracyari mu nzira baza. Longview Cemetery, block 9, south 1. Urumva tugiye kuri block ya 9 mu majyepfo y'irimbi niho umukobwa Naomi bamushyinguye. Abaje gutara amakuru barahari. Nkuko mubibona rero uyu mubona ni umuntu. Urabizi tugende. Abana nabo bari bakurikiye. They are making their way to Longview Cemetery. Nkuko mubyumva mwumvishe ko bakomeje kwerekera bagiye yitwa Longview Cemetery. Bagiye kureba muri iryo rimbi nimba atari umuntu yabashyinguye. Padiri hano abantu kwirimbi ntihajya habura abakiriya dore abandi baje gushyingura. Irimbi kwa muganga na filime za Rocky ni ibintu bitatu bitajya bibura abakiriya. Filime za Rocky kwirimbi ahora abakiriya no kwa muganga ahora abakiriya. Aho hantu ntabwo wapfa kugenda ngo ubura abakiriya. Utubari dushobora kubura abakiriya ariko ibyo bintu bitatu nkubwiye nibura abakiriya. N'insengero ntizibura abakiriya. Sorry abayoboke. Ariko nabakiriya. Jondi sinzi icyo nabonye ngo wishyura veni nkaguhanurira, wishyura 10 nkaguhanurira. Shabara abakozi b'Imana barategura, baratwika, ndabemera. Yeah. Bano baje akurino. Baje kwirimbi dore hepfo abandi baje gushyingura. Baje kuri la block ya 14. Katururi. We dore block ya 9 ngiyi we. Hakurino. Bafayo. Bimeze bite? Sinzi ko bibagezeho Naomi Keller ashyinguye ko ari basa nkaho hamaze iminsi yacukuwe. Harimo n'ikintu cy'ikigozi. Biragaragara batangira gucukura. Claudia bari gucya ku mwana atabyemo hano. Bari baraje kumutaba neza hafi ya mushiki wabo bamushyinguye. Papa w'uyu mwana ngo niwe wari ukuriye abashinzwe umutekano umunsi ntiyatabariye ku gihe. Baje gucukura ariko biri gutinda nta n'igitiyo bafite bakira wari waje bafasha gucukura. Abasana bakurikiye live mbona muratwika. No. Mbona murategura. Nanjye reka mbaho umusada. Abantu bakomeje kubakurikira bareba uyu mupolisi ukuntu rwose akora akazi ke neza umusa nanjye ndiji narindi kubayira hano hafi nje kubaho umusada. Kumbe dore n'ababana nabo baje hakuno baza gutanga umusada ndetse batwika. Abaturage bose bari babakurikiye live baje gutanga umusanzu. Nakubwiye buri itangazamakuru ubundi ngo ni pouvoir ya 4. Havuyeho za pouvoir 3 zindi muzi. Buri itangazamakuru ni pouvoir ya 4 iyo ryakoreshejwe neza. Ngira ngo uri kubibona uburyo batwitsa abantu bakabaje gutabara. Njya mbibona ni namwe ngo mujya mubikora abantu bagatanga amafaranga yo gufasha umuntu.
buri itangazamakuru murikoresheje neza mwa abantu muri kunyumva mwahindura byinshi. Itangazamakuru ubwo ni pouvoir ya 5 nako filime zanjye ni pouvoir ya 4 nanjye ariko reka njye negura bazakurino bimeze biti baje hano kubera ibintu byagiye bicaho bareba uyu mugabo ukuntu yarwanya urugamba ashaka gutabara umwana. Abaturage bose mu mugino bavuze ati natwe reka tujye gutabara, nta mpamvu yo gukomeza bareberera. Kumba umwana dore iminota iri gushira, maso yaramaze kumurengera nibwo akimurengera sinzi. Umwana baramutabaye ndetse bagereye ku gihe. Abantu bose muri uyu mujyi bamukurikiye live bareba itangazamakuru. Uyu mukobwa nakubwiye ngo itangazamakuru ryano ryakoze akazi, yatanze inkuru nziza, inkuru yubaka, inkuru ifasha. Bana bya bintu byanyu mutuzanire ninja ngo ngiye bundi ngiyo naryamanye n'abagabo 100 yani ibiki mbafushe ngewe ngoroke gurya ngufushe noneho wamvuzeho. Ono muri vision 2020 turi kuganamo umuntu nzafata amenyera papa. Umwana disi yagize gutya bona papa we. Abaturage baratabaye, iyo muze yarishimye. Abaturage bakomeye amashyi umunyamakuru uri hano ndetse n'umupolisi witanze guhera kare, bitanze kugira ngo batabare. Umwana habuze gato yarapfuye. Utabaye umwana wa Fande ni umupolisi yari yahagaritse. Umupolisi yaragaritse, yarebye umugabo yari yahagaritse avuga ati ndakwirukanye no mu kazi, ni utabaye umwana we. Buriya wa muntu akenshi abantu bapingari igihe agutungura agakora imiti. Mana urabikoze. Umugabo bamukomeye amashyi abantu mu mujyi bose. Filime bayise Line of Duty cyangwa se umurongo w'akazi. Umugabo babashe gufata chance G uratwitse, bamukomeye amashyi. Umugabo ni intwari. Buriya hari igihe umuntu umuca amazi mutazi ibintu yirirwamo buri munsi anyuramo. Umugabo babashe kumukamera bareba umurongo we w'akazi buri munsi yirirwamo. Bose nibwo babonye ko baba polisi burya koko ari abo kubahwa, baba bakoze akazi. Yeah. Ibyo byarabaye. Filime yacu iracyakomeje. Bavayo. Reba. Dore umunyamakuru. Abanyamakuru banyabo nibwo baje gutwika. Dore n'abapolisi banyabo bagiye gusaba gutanga urutogarafa atari bo bakoze akazi. Burari igihe akazi gakorwa n'abandi hakagira abandi bazaho kiyitirira. Abanyamakuru bahise bahura bari kumanuka inkuru neza, dore nyiri inkuru yibereye hano yabihoreye. Still not funny. Bavayo. How about I make it up to you? Simukoka imodoka yana yangije wakwitura. Gute? Nakugurira indazi. Heading today a little less. Uyu munsi nangiye kuwanga gake byibura. Me too. Nanjye. Bego umunsi bari bawanze cyane ariko batangiye kuwanga gake kubera bari hit ibintu byaryoshye. Bafashe inzira barerekera ndetse umukobwa yarabashije gukora ikintu kizima nkuko twatangiye filime uvuga ati nifuza kujya nkora inkuru zahindura ubuzima bwa benshi. Inkuru zatuma buri muntu ku giti cye yumva ko yafata inshingano zo gukangurira abandi gukora icyiza cyangwa se kwizirika ku kintu kizima gusa. Bafashe inzira barerekera na filime yacu nuko bayitaga yari rocking ibisanzwe. Abamuzi nibamugereranya, abamumenye nibamushidikanyaho. Imana ibamugisha ndabakunda cyane, utazacikwa na filime z'ubutaha. Ndetse nkwibutsa ukeneye kwamaza kuri izi filime zirebwa cyane muri East Africa kurusha izindi za Rocky, wahamagara 0785 56 8 331. Ciao ciao.